tu chuma chuan Xborg kan ti vele thungang Xborg hi ke zon in hemi hi ka hmang le mai dona a man vek theya amaro chu fighter te polak theya tengang te pona bil theya poni se kan du dan ni sela kema bi ka chuan assassin hi tlugom lo ka tia chan chu early damage an nei ve dewa fighter ten mo chumi wang chuan assassin emblem bok hi kan la le photang badang hi sorry Xborg hi flicker hi atu thu samani tunatan ri chon tun meta nga ri chon mo ti chuanin hei polak the tin fighter hemi vem te po hi apek thei lu tuka angai lu tuka maro chuang poni se ke chon hei ka du berani tunatan ri chuan kan du dan te po yang lo ve the kha chu amaro chu hei chon angani fighter emblem chon in HP te pek te lawangin tlem chon ti khal deu Xborg hi kan hriat angin shield nei ania anun na chan ve hi shield anun na chan ve hi HP nia amaro chu a chan ve chawni wang khon tem chuang lowa kimi HPI po hena sang ma zokani shing chin chaw po hi mo enga poni sela I engani he shield ta nei chung hi chuan khu ama khu nok buaya ti chuan damage a mur an a don reng reng hi a shield in aim ha sate te zelani ti chuan shield ta nei to lo vele hianin ama hi puaka I joystick ina adu na lama khana puak phe ni a zuang phe ni tin hei hi CC ta na tha em ti chuan khumi armor khu nei lo la chuan han en taula ama khu a cher ani ti chuan khu a energy khu tem tlem in ron full payback back ta khu energy khu full vele enge ni armor hi aron nei le don ta ni a energy bar eng lai hi mo ti chuan hi heti chung hianin ama hi mili ni lovin sorry mili ni em le hemi chung chuan ama hi ti hian aba beita ni ti hian mili angin atang ta ni ama ro chu shield ta nei lo lai chuan ama hi mili ni lovin range ani ti hian akap thung ta ni range angin a basic attack big ani chuka sei ti chuan hei hi a shield ta hi regen dan om ta ni ama hi fire ani wangin enemy ka piang hian khu asira indicator on lang te kon en tawla khu an mani khu an overheat ta ni enemy hi an overheat kan zon salut tuk tin ani maya an salut tuk kon hei battery ang da hi ron thlo chuak ta ni khung battery ang ko anin 10% zel anina 15% zel energy petani ti zon a energy a full piang khan zon energy full to chuan heng ila ka piang khan shield ka 10% a pezel ai ti kwan shield ku 10% a pek bezel chani ku battery ila khon mo khu jungle a pot thoka enemy hero a pot thok energy full lo lai chon 15% energy 15 energy pe cha inun na a full energy full to chuan I shield zoka kha 10% a pethuang kha a passive veni ti chuan ama hi a shield nei lai chuan tuna hian stun lai ni ta se ti hian guinivarin min stun ta ultimate ta ulti lak lo lai poni se shield ta zo chuan ka zuang chhuak thei tho tho ani a escape thave ni chu ang poni se skill sa lutang ama hi first skill up ma sakber turania ti chuan shield ta nei lo lai armor nei lo lai hian aka zonga hi adar lo zoka a thui zok thunga hi a thui em ani hei po hi thui zoka adar lo zok shield ta nei lo chuan adar lo zoka a thui hei kan mong kon mar zo tuna han shield ron nei che sela lo ha lokila shield nei chuan hei hi adar ta thunga ni ma se toy thunga ni hei adar hukta a toy thunga hei poni thawa adar zau thunga ma se a toy thunga ni shield nei lai chuan ti chuan damage bot tameng a first skill hian enemy hi AOE mo tam tak ti hian attack ta dan an overheat ta khu battery khu lak zel thaya armor ti tam tur khuan battery ang deuh te khu ron ti a chuna basic attack po hi thok veka enemy hi an overheat thina an overheat china chon battery hin ron chhuwa ve nen mani tang hian mo khu AOE damage ania ti chuna second skill CC damage ve deu nia a thlo chu atanga second ray lo te hen ama in ron loot ve a ti khan khan in enemy hi a pot phei dor the ni iom na zirin mo nang manon le don wangin tian ti ta la nang ma kal son nei ta la so aron pot phei dor mai ni ti chuanin a ultimate chu thui lo te ti hian a dash pheyanga ti chun a vir pup pup anga a vir hi zo vele a puak don ani ti khona vir pup pup ta a vir sung hena control theya a po zo a atlan chho na tur lai po hi I joystick mangin I control the ni kha I ultimate thoda ni a
ti chuanin I a combination soi lokang shield kan nei lokang shield hi nei tlem chun alti hi mang du su a chan chu damage nei tak tak ma in I shield a zo mananga ti chuanin I enge ni sual in ani alti man hian a shield hi a consume ani a shield khati puwa mio wangin mo chu shield nei tlem chun I alti chung kha rei don lawa a rei lo mio kha chuanin I om ziom vak lo tan I shield khai pai bo thon mai mai ni chuman chon HP sorry I armor hi a full sham lo chuanin alti hi mang du tuk du lem su ti chuanin hei hi I team fight renga chuan hemi a vir lai po hian second skill hi mang the ni ava vir lu ta second skill vom chuaka kami kha tang kop don ni chuan puak zuya hei hian I zui the ni ama ra chu kan shet tur chu a shield kha puak awangin I shield tlem chuanin escape in a shield box hi chuanin I alti kha mang du su chu ai chuan shield ani na ang khan mang ri la itana thazok ani putia ang velek tunang shield velek ani hian alti ma mang du su arei lo lu to kan alti chung hi hemi hetiang angom mi chuan mo a chan chu engwange kan ti chuan kha shield ta kha enemy nanon attack ve don che anon khoi tlem ve don kha shield ta kha I vir zo ma an khoi chet man chuan I tum ai mai ni thlok sok dona I zuang sok kel don ani chu wang chuanin I engeni I shield ta kha full lo chuanin mang du lem su ultimate hi mo ti chuan ultimate hi flicker na combine the heta heni zuanga thel chon flicker in valut la second skill zui la ti chuanin aron lut nen ti khani tang kop theini kha combination chu ni mai tuna chuan a build kan sayang movement da hianin warrior boot pela attack a bloodlust x hei hianin a first skill a man hian anuna ti phung theidona ti chuan second skill second build a hian blade of heptasis pela damage tan aba khi chu defense in build tila khal to mai ni ma hi mo ti hian damage nei thosin a khal to ni last build ta hi chuan in du ni to in du le enge ni damage dang te point pack bel theya hengte po han la tai lamo ti chuan damage in to ani mar chu kan she tur chu Xborg hi damage hi AOE ani awangin pakhat item a khoi zel ani a damage mo chumi awang chuanin I single damage ang khani lem lo ani tirai kha she da thaw me tro ti chuanin kha khani deuh mai Xborg bi ka chuanin soitura tlem khop mai ama hi hero harani lova soyang khanin I enge ni tlema man zin ve deuh khani maya ti chuanin damage po nei tha a puak lai takhi control thada tha heta asir vela puati lo an ma ni bul taka hen va puak sera du thu samani chu a vir lai khani joystick hian control la a fu zan lo pon flicker nen te han tang kop le lamo khanin enge ni hei hi a build pa nga ya ka man chu ni a hei le hei hian ti khal tha a hemite pa hei hian HP pe boka hei hian damage pe nga hei hian vamp pe don ani ama hi hetia vasat de bon chi hi ni lem lawa a skills kara va ti keu chi ni wangin endless battle physical lifestyle nei hi angai lem lo ani chu te mai chu ni ro se